دكتور أسخازم ج في أكيد أسباب ما بحث لي أكيد كركو جالك داخلاني هات ندان درباره كيكو عجز هولتنا دا كو عجز هات ناف بروجي أصاب وجدا بيتا كيم كرن هندك دبيجن جبو بيستا هندك دبيجن جبو تشلا زانيارين ورد اوین کوهیر ین داویل دفته و کتو اندام بجین لجنه دارایی چندن حول هاتین داین جبو چنده بیتا کم کرن اف عجزان کرد آنین بله زور سپاس صلوات خدالتو همی بینر و بیسرت که 24 بن حتی نو کم هیچ جبو ندانایا منا قلت يا نا 20 نا 30 نا 10 ما يا قلت دي عجز هبيتن انت كان دام برلمان اصلا قال هندنين انكو عجز ام بين نخاري از قويك شو ما از بجم ام بيلين بلا حكومة تحمل مسؤوليته بكتنو طبعا اگر ام از بوچويت بجم چونكو اگر ما عجز كيم كير معناوي ديش پاره گشتي كيم بيت اگر پاره گشتي كيم بودي بشي هري ميجي كيم بيتن جبر هنده اسپایک شو ما ویژن بلا دست خونه کینه و کی حکومت فری کری و صاب منیتن بس بوچون افریقا گله که تایم تایبتی پشتی هات نخارا بهای گازه اش سر و حشته یا بو جیره و هفته و پنجه اوه مطرسیه های کو شده حتی 15 يعني تريليون عجز زيادة ترلي بيتن جبر هنده افریقا يعني بوچون فترت لهاتين کو دي كيم كان بس دي چند كيم كان حتى نو كا ديار دينا باشا دمك كو بحث لي كده كده كان بينين روجانا ان كو فون دم در بازبوي دا كوميته دارایی لجنه دارایی قال چندين وزارت چندين دسته كوم بوينه الوان كوم بونا دا گهشينه چه اندام چه هاتيه كيم كرين چه گوران كارين هاتنه كرين تبزاني خاندنا دوي يعني ست شتات سراكي يا ايكي او خب ده عندهم برلمانا بنقبا برلماني او تسي دانشتنه دا اما قيناقت بارانت يا دوي او بيلجل دا مدزجه حكومه برينيا خاري دا بزاني اف زيدا بونات بودجت دا مقارنه بودجت 2022-23 كات چدا چه بويا او چه مجال تدا هيا ام بين نخاره ام نكايت في قناغه دا و مد بردوامين ما زورينا وزيره تقريبا عمل جرينشتين نزيكي بنش وزيره اتماين الجل هندك دامو دزجه ضروري كو عمل جل برين نخاره مش نكاته قناغه سيئتن كو ام بين هم جماره وهم دق بيدا چون بيدا بيتا كرنو او صلاحيات مهين السر الجلفان هر دو بشا بكار بينين ما هي كيم كرن ما هي وگو هستن و ما هي جهورينا تقا وزيدا كرنا عندك دقيت بيكو هيج وكيد بيجن تبعات باري هبن يعني بي هيج باري كل سر بودجه زيدا كن باشا چاوه جاده عراقي هميه لپسند کرنا پروژاسا بجین بودجه کو بریار بود ده مه بیتا بجن خواندنا دو سر بیتا کرن بیتا پسند کرن ده هیوه آنکو ده مه ده خواندن سر تا کرن یانجی هاتی پاش خستن بو کنگی داوی واده داوی دم کنگیه بگمان ده ام نشین بکن چونکو او ماوی هاتی هل بجارتن نهاتی نلگل لجنه دارایی رینشتینا گوتیه هنده کنگی شن جه خلاص بن لان سیاسیت رینشتینا به اداره ائتلاف الدوله داو وک ورقه کا فشار سر لجنه دارایی سر پارلمانی کو دا زیپری و بچیتن یه گوتی دهی مانگه تصورت کم اش 15 حتی 20 امت حاضر بین بو يعني رشنویسی حاضر کن بو دنگدانه اش 15 حتی 20 باشه ورد بینیا بجین لجنه دارایی صادت چند خلاص بویا بدو مایک هاتیه ما قلتي ما 22 وزارات هاي ما نزيكي يعني 15 حتى 20 مؤسسات ديت هاي ما شوان تقريبا اف وزارات جالك بارل دفعي والجال همي بارزگاه 15 بارزگاه عمل جري نشتيم تنه وزارات برگيريا مايكو بجاويا مزن ووزارات يا جدر و صباحي دل جري نخاري يعني ما دو روجه دي حتى سر روجه دي دوين بو ميوانداريا وشوري بعد امد بوينه دو بشك دل سر
دقت ماده رشنویسی شول کتن و بشک دید سر جمارا شول کتن که اوه دی کرتینانه کن. امشین بجین هوا صادی 75 دومای کینه؟ اشیم بجم ما صادي 75 اشلاي نظري في بدي ما هيكينا اما اشلاي عملي في نخير اجتماع 25 صادي بريفانا بريا چونكو حتى دقنينا جوهرين وحتى جمارة نينا جوهرين معناه ما هيك نكريا يا فعلي وك نظري ما قالك كري بس وك فعلي خراماي تقريبا مش نكاي المادة هفدي امت چوين ما سه ماده هره میجیت باشه خستیم با روژه دیمایی که یعنی 15 ماده بتنه ما پیدا چون با کری 69 معنای ما که ما کری زور باشه د برنامه باسیروش یا کورسان بسیار دا دکتر ویان صبری سروک فراکسیون پارتی میوان بو گوتی د کمیته دارای داد لجنه دارای دا کرد همی یک دنگن درباره بودجه کردا دا مافین کردان د پروژه سای دا ماده 12 و 13 ده چگوران کاریک هاتی نکرن آن همو تشبکه خونه حتى انه بحثنا هاتي نكرن او عادة ولد كان يعني وقت امتينا فيدا تنش ماده كده سبيكين وقت جينايت جريداي بركفتنا هرم وبغدادة باش تخن بو در روجه ديمايكي دو سي روجه ديمايكي شان داري ميجيو غافكتتنو ديما هيكتتن في جاري جوازيا ويش جاري دي يعني إدارة ائتلاف الدولة أو حكومة بكيناي أو مسيطرة لسر برلماني جي وركفتنا سياسية هاتيا كرن جاري كي ركفتنا بين دو سرق وزيرة دب حاضر بونا دو وزيرة و چند لان ديو يا هاتيا پسند كرنو أو ركفتن يا بويا دقي موازنه لو ابدي تنامن او جنگشت برینو که السرت هات نکرن و قرعن کاری داد هات نکرن هنده دنگت نشاز ده گلی بین بس همی ده نکب کرن اشلا اداره ائتلاف الدوله و کیر رکفتن هات یا کرن ناو بین هر دولانا دا دو صفره بچید همو جاره که دما خواندنا دوی دست پید کرد پارلمانی دا گلک آلوزی درستت بون امشین بیجین افریکفتنا نفبر حکومت هرما کردستان و حکومت فدرالی دوکتن کو زودترین دم آنکو به کیشه و به آلوزی خواندنا دوی بو بیتا کرن و بیتا پسند کرن گلک جارا آلوزی نش لایما کردا بابوینه بلکه هندک صراعات ناوینا پارزگاه دا ناوینا وزارت دا تزانی هر وزیر اکثر بلغانه که سیاسی و او شل کتن کو زورترین صفقه آن پارت ریکا وزیر خدا بگهنه هر وصف پارزگاه جید دابش کرین سر لان سیاسی تقريبا يعني لوا صراحة همي قافا نلقى الكردا كرد بشكي بتجيكن يت كيشيت ناف ركفتني عن ناف كيشيت بغدادا دي تنامن ايجار ويجاري بشتي او ركفتنا هاتيا كرن دي تنامن آريشت وصايد مازن نابن دكتور جمال كوشر اندام لجنة داري لبرلمانتو عراق سپاس كو جبغداي لقل مبون